Ego imbere yuko tuyahagarika maze ndabaramutse mwaramutse neza. Mwaramutse. Mwitwa gute? Bayita Bigirimana Astel. Gusa abeshi bazi kuri Astel Big. Yego ariko imbere yuko tuyahagarika manze ndamutse n'abakunzi baraba iyi televiziyo yacu Kabaza Web TV nabo nyene ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Wewe Astel uri umuririmbyi uri umuhanzi uririmba indirimbo zimeze gute? Ndi umuririmbyi nkaba n'umucuraranzi ndi n'umwanditsi w'indirimbo ndirimba gospel kugira ubu ariko habaye habonetse n'ikindi kintu cyo tuma ndirimba izindi no ziririmba. Watanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba mu mwaka uheze wa 2019 ni naho nize gucuraranga gitari. Yego kuvuga ndiko ndababa imyaka ibiri. Aha byakujemo gute kugira ngo uririmbe? Ni impano wavukanye canke nivyo wize mu ishuri canke byagenze gute? Sivyo nize mu ishuri ahubwo ni ibintu nari nsanzwe nkunda. Mbere yuko nza kuririmba nari nzi ko nzocuraranga kubera ko narakunda cyane gucuraranga kurusha kuririmba. None uvuze gospel n'indirimbo z'Imana. Hari n'ishengero ngira kumbure uba uririmbiramwo canke bimeze gute? Kugeza ubu sindirimba mu ishengero ko nk'umuririmbyi wo mu ishengero ndirimba nk'umuririmbyi nyene ndirimba ku giti cyanje. Yego reka ntarakuruhisha kumbure ijwi ritarononekara ubanze dushirire ko akaririmbo kamwe mu ndirimbo ukunda. Ndirimba iwanje ahubwo kuko tutabonye Yesu uwaducunguye byo wari umubabaro utagira ukusa tutabonye mu ijuru hari iryo twateguriwe ndagusabye mwami uzomiherezo ryiza ndagusabye tuzobane mu ijuru imiduga naduze nondera izina ryawe byobara agahinda tutabanye mu ijuru. Twari kumwe muri iyi nzira igoye babonye bikomeye basubira inyuma twebwe twarakomeje muri iyi nzira igoye tutabanye mu ijuru byo baragahinda twahuye n'ibibazo tutabanye mu ijuru byo baragahinda ndagusabye mwami uzomiherezo ryiza ndagusabye Yesu tuzobane mu ijuru imiduga naduze nondera izina ryawe byo baragahinda tutabanye mu ijuru ikibabaje cyane kinateye agahinda n'ukubura ibyo mu isi ukabura n'ijuru waritanze cyane wararushe cyane utagiye mu ijuru byo baragahinda. Byababaje cyane warakoze ukaruha hanyuma ntugende mu ijoro ariko rero kandi bizoshika kuko urumva ijoro si rya bose. Ariko mugabo byababaje nyene ntubeshe. None aha aye hari indirimbo umaze kugira album bita album canke zibona umaze gushira ku mugaragaro? Indirimbo maze gukora zibona zirahari mugabo album sindaronka uburyo bwo kuyikwiza. Indirimbo ndirimbye ni nayo nahereye ko indirimbo yanjye ya mbere mfise kugeza indirimbo zine
izimaze kubona amasanamu ni zibiri gusa muri izo zine. Novuga ko hamwe uburyo bubonetse mfise kare niyo z'indirimbo nokora byinshi byiza. Ariko hariho n'iyindi ngorane bimwe bita droit d'auteur, murakora indirimbo mugasanga ziriko zivuzwa hirya no hino wanashaka bakazigurisha. Mbega hari icyo muravugana na leta n'abajejwe ibi bintu vyanyu vy'aba artiste, hari icyizere mufise ko indirimbo zanyu uzozikoresha zobanza kubariha? Nibyo twasaba, ariko burabona nyine mu Burundi biragoye, ariko nibaza ko abategetsi bashasha bagiye kuturongora bazociga. Hariho n'itangazo nigeze kubona ejo riciye ku mbuga ngurukanabumenyi, sinzi ko ari byo bigoye nyine ko ubu muririmbyi igikorwa yakoze kizoba iciwe kandi kumbure na leta ikamushigikira ku buryo gishika kure. Ubundi ikibazo twe dufise ngaha mu Burundi si n'icyo gusa, ibintu byawe urabikora kandi ukabikora neza, mugabo kugira ngo uronke naho bivugirizwa, uronke na nyine sinzi ngira ntiturashika kure ku buryo ibintu ubwikoze cyamamara. Babona ko abarundi bigora vuze indirimbo zo muri Amerika, muri Tanzania, muri Kenya, ariko ugiye muri Kenya nta ndirimbo ziwacu usangayo. Nuvuga haracyariho agahaze rero mu bitangazamakuru byacu, ni kuvuga ibyacu ntibabiha agaciro kanini nkuko bahiga agaciro ibyo hanze. None Castel aho ko guki rero kugira ngo indirimbo zanyu zigira agaciro zigugwe haba mu Burundi no mu makungu? Nuko ku ruhande rw'iwanyu ho ko guki, ku ruhande rwa leta ho ko guki? Leta kwanza nibanze ishireho amategeko adukingira, hanyuma inashyireho n'ikigega kujya habaho ikigega gifasha football, bashireho ikigega gifasha n'abaririmbyi kugira ngo n'udafise uburyo abufise uburyo buke kandi afise impano basi nawe nyine impano yiwe ntipfubuza, kuko natwe turashoboye nibadushigikire. Ni cyane cyane abarundi nk'ubu urabona urasize ikintu kuri YouTube canke ahantu hose dusigaye dushira umuziki, abarundi bakwiye kudushigikira bakajya ko nk'ubuje indirimbo zanjye zose ziri kuri channel yanjye ya YouTube. Abarundi no bahambira ko bajya kuri channel yanjye bakandika Astel Big bagakora subscribe n'ibindi bene ibyo kugira ngo nyine biboneke ko abarundi natwe dushigikirana. Urabona nk'ubu nk'umunyarwanda akoze akantu naho kabagata, abanyarwanda bose barajya ko bagasura akavuga ati uni mwene wacu yakoze ikintu, twe natwe turakora tukaba nk'abatamba birorera. Ntibyoroshye. Nta kandi karirimbo wowe ufise ngo tumanze tubwire tukumvirize? Mfise indirimbo nyinshi cyane. Bishyira kwa kandi mbona indirimbo zabisi aba baririmbyi b'abarundi ba Roriro n'abandi urabazi zikundwa cyane,
nta kuntu nawe uhindura canke ukongeramwo ugashiramwo na mwene zijya ndirimbo atari za gospel ko mbona umenga nivyo bakunda. Hari umugani mu Kirundi bacanga amayira abiri yananiye impyisi. Niba no ririmba indirimbo itari gospel basi yo bivuga ubutunzi yo bivuga ifate nk'ubu urabona ko hari impunzi zikiri hanze zitarahunguka iyo bari kubahamagarira ngo bagaruke twubake igihugu umugabo nta birenze ibyo no kwirikira. Ariko ndabivuze kubera yuko urabona ko arizo bakunze nawe urabibona ntitwaba tubesha nyibagize ibiteramo abantu baruzura. None urumva naho harimo nyene ubutumwa uri kubwira mugabo harimo nuko uronka uburyo ukatera imbere ukaduga cyane. Je nkibaza nti rero ngira ngo wogira canga kumbure ugashiramo kugira ngo abantu uronka abantu benshi nivyo nariko nibaza sinzi mugabo. Urumva ndikuvuga ko bari yabahisemo kuririmba ibyo kandi n'uburenganzira bwabo baranabyemereye bazoronka na byinshi kandi umuntu yabibipfuriza. Gusa igitangaje ni kubera ko mu Burundi ibice hafi 99 kwijana bemera Imana. Mugabo igitangaje gasanga umuntu aririmba gospel ntiyemewe nyene biragoye birancanga ariko ntiducika intege kubera ko twebwe ibyo dukora tubikora tubikunze kandi na Yesu yaranswe iwabo nkiswe twebwe abantu twe rero dukora umurimo tutisunze ngo abantu baradukunda cyangwa ntibadukunda. Rero nditanga nkakora gusohora indirimbo biragoye kandi vraiment abantu bazohore bubaha ikintu bita umuririmbyi kuko gusohora indirimbo ikaba indirimbo ukunyene yarangiye ikaba indirimbo bisaba amajoro menshi bisaba kwitanga kwinshi. Rero ntibinki intege abakunda ruriro niba mukunde kandi barabyemerewe ariko nanjye niziye ko umunsi umwe hazobaho abantu nabo bahaguruka bavuga ati natwe tugadushigikire gospel kuko vraiment mu Burundi ni bake bashigikira gospel. Ubabwiye ati ndumuririmbye bakubwira ati sawa urumuririmbye inguvuze twumve bumvise uvuze mu Imana akavugamo Yesu benshi mwamuhejeje numva ngo urumva ngo tuzokubwira. Rero mu bisanzwe kandi birumvikana benshi mu bamanaginga izo ndirimbo benshi n'abamiziruma benshi niwe Yesu hari gihe batabamwemera Yesu turiwa turirimba ibyiza adukorera twiye kumbure hari gihe baba dakeneye ko byamamazwa. Numva rero niyo mpamvu hakwiye kuboneka abagabo n'abadamu n'imisore n'inkumi nabo bashigikira igikorwa cy'ivuga butumwa tugashikira indirimbo za gospel. None aha wewe ushaka gushika kuki mu bisanzwe urafise projet mu mutwe urafise imigambi mu mutwe ubona ushaka gushika kugiki neza na neza? Ni kuvuga sinzi ko nagerageje kwisigura. Ni kuvuga abaririmbira isi baruzuye. None Yesu we ntakeneye abamuvugira. Yego. None Imana yo ntikeneye abayiririmbira. Yego. Ni kuvuga niba hariho umuntu ashobora kuririmbira mu kabare hakaba uvuza umuziki muri boîte none Imana yo gute? Ni kuvuga biguma cyanke byoroha n'Imana ntikeneye kuririmbirwa kandi ndagenda babwire kuririmba ni nko gusenga. Mbere Bibiliya ivuga ko umuntu aririmbye rimwe abasenze hafi kabiri. Ni kuvuga ushaka kuririmba kandi no kuzobona ijuru cyane akandi karirimba. Sinarinzi cy'urukundo aricyo kugeza umunsi ndakumenya sinari bigere nkundwa kugeza umunsi ndakumenya wasanze meze nk'uwigunze maze ufata ukuboko kwanjye umbwira ijambo ryiza uti humura ndagukunda. Ubwo nigo rukundo rwawe nirago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu zo kugwa inyuma kugeza umunsi ndakumenya nta rukundo nari bwabone wankunze atari uko ndabikwiye kundutisha abandi bikwiye suko nari ngororotse igihagararo wadutishije abakomeye ubu nabaye ukomeye. Ubwo nigo rukundo rwawe nirago nari nkeneye wankunze birenze uko ngana niyo mpamvu zo kugwa inyuma wasanze nicaye nihebye mbere mwari nigunze
maze umfata mu biganza ukihaguruka ndagukunda. Hariyo benshi wanamenye imbere y'ukumenya warabirengagije maze unkunda bihebuje. Ubwo nibwo rukundo rwawe ni narwo nari nkeneye, wankunze birenze uko ngana, niyo mpamvu nzokugwa inyuma. Nanyuzwe mu mutima wanjye isindirindi ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka mje imbere yawe nibuka bya bihe, numva nuzuye indirimbo n'amarira y'ibyishimo, si uko hari icyo natanze, si uko nkiranuka bikwiriye, n'umutima unyuzwe, ndanyuzwe mu mutima wanjye isindirindi ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Yego Asiteri, ndabona turiko turasozera ikiganiro. Hari akajambo utekereye abaririmbyi bagenzi bawe, yaba abaririmba indirimbo z'Imana gospel canke indirimbo izi zisanzwe umenga bazita profane sinzi? Yego, hari akajambo ubatekereye? Cyane cyane ndavuga ku baririmba gospel kuko nibo duhuje kariyeri. Urabona mu isi hari ibintu byeze ngo ni babyita ukuntu abantu bahangana, ugasanga bariko bararirimbana bapondana hiyo hirya. Twebwe ntitube nkabo, muze dufatane mu biganza. Wowe icyo ushoboye jewe ntagishoboye, kinyigisha ndagishoboye. Icyo aho ubonye jewe nkoze erere cyangwa nkikosa, hakujya mu binyamakuru ngo mponde, babyita guponda, cyari gitera umene nibagiye. Hako tujya gupondana, ahubwo ubonye hari icyo nkoze kumbere ku kutamenya, mu gishingo cyo kuza kumponda ku binyamakuru cyangwa ahandi hari hose, nyegera umbwira uti muhungu iki gikorwa gutya gikorwa gutya. Hanyuma no kubaririmba profane men, ahakubona none amafaranga uza kuririmba ibiteye isoni, ririmba ibintu bishobora gusigira ikintu ubyumviriye bimwubake, kuko uririmbye bimusambura nturashobora kubyumva ukumva nyine ngo wavumye, waririmbye ibintu biteye isoni kubyo na leta iguhana. Twikwita gashi abaririmbyi umwe wese bavuga ngo ni kiyo cya jami, umuntu iyo ari kiyo abantu bakwira kumwirahabamo. Iyo rero ikiyo gicafuye ntuvuga wucya wibona cyafuye wowe wirabye muri icyo. Ifoto yawe, ifoto abantu bashaka ko tubonekamo abari tubonekamo, nibyo byo nubona uvuga. Mbega uhora wigisha n'abandi kuvuza gitari? Sindabimenye cyane, nanjye ndacyari kundabyiga. Ngira ngo oya urabizi, ngira nkaje wonyigisha ko ibi kenshoboye umusanze hari ibyo ndakurusha. Wibivugije hari icyo bivuga? Bibaye hari ibyo nshoboye udashoboye, ndi tayari urabizi ahubwo. Reka ndagushimire rero Asiteri kumpa kino kiganiro, nimba atakandi kajambo ubona kuba usigaranye ugafise ukavuge. Jewe nege afatika nakanya ndagushimira, ndagukiriye musoni. Nege ndagushimire cyane kubona ko iyi kabaza nshaka ko abantu bazombaza, nibagiye kuri YouTube channel yanjye barabe indirimbo zanjye zirahari kandi nyinshi, n'izindi zizojya ko uburyo Imana ibumpezagije sinzokwigira mpe umuziki. Nibagiye kuri YouTube bandike Asiteri Big, bakore subscribe kugira ngo nzomenye ko ikiganiro cyakunzwe, nzobibonera kuri channel yanjye. Yego, hanyuma namwe ndabashimiye cyane, mwari kuba mufite ibindi byinshi kumbure, mwari kuba murimwo mukamumpaye akanya, Imana izibahezagire. Yego ndabashimiye rero, kandi nshimiye n'abahava baturaba ku mihora yacu dusanzwe dukorera ko, ndabashimiye kandi mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane. Yego.